Athlete vyzvají jak tak reprezentativ Tajikistan Muhammad Sharif Najmedinov. And athlete vyzvají jak tak reprezentativ Moldova Zorea Konstantin. زوره کنستانتین سبز پوش است. قهرمان جهان در رشته سامبو میان جوانان، استاد ورزش درجه بین‌المللی محمد شریف نجمیدینوف، سفید پوشه که حالا بسیار از خود یک استعداد و ملکه و مهارت خوب نشان داده ایستاده است. آگاهی با پهلوان مولدووا. بسیار هم حرکت محمد شریف نجمیدینوف این مدعا بود. در دیداری اول محمد شریف نجمیدینوف که ظفر یافت، این هم در زمانی که ادریس محمد خیلی مقاومت سری وقتی کرد، اما در فشارهای محمد شریف نجمیدینوف تاب نآورد، پهلوان افغانستانی و شکست خورد. بعد این ورزشکاران قرقیزستان و گرجستان به میدان میبرایند. آسیبش چندان جدی نیست. خب آزمایی ورزشکاران بازی ادامه خواهد یافت. بله، با اصول سر کیف تکیه کرد پهلوان مولدووا که موفق نشد. این عملها رو بیشتر خود محمد شریف نجمیدینوف میداند و عکسی حال یا برگرداندن هجوم‌های حریف را هر لحظه هم خوب و سری وقتی میتواند که خوب بله مورد نظر قرار دهد و این حالت هم مساعدت کننده بود برای امتیازی که مخصوصا ورزشگر تاجیکستان جد و جهد کرد، تلاش نمود و اکنون امتیازی بدن هست، یکی بود، دومین امتیاز رو هم نجمیدینوف مال خود کرد. نه از میدان بیرون شدن یا حالتی که داور امری استید میگوید دیگر قوای اضافه ضرورت ندارد. تلاش پهلوانان ادامه می‌یابد. دقیقه دوم است که پشت سر شد. ورزشگری مولدووا پهلو میتواند به گذاری کند. داور بله مربی و داوری منتخب فدراسیون روسیه این گفته ها را هم تصدیق کرد. نجمیدینوف به پیش می رود. امتیازی که گرفت بله خیلی هم ارزنده بود. باز هم بدن بله داور اینها را سری وقت باید بها گذاری کنند. برابر یافتیدن یک افتید زود فکرش رو باید با اشاره دست نشان دهد. میتواند بدن باها گذاری کند. خیلی تکیه پهلو به هم بود. پهلو میتواند بدن گفتیم که میتواند بدن باها گذاری کند.
бале, паҳлӯ инкор шуд, бекор карда шуд, бадан гирифт Наҷмиддинов. шумораи баданҳояш ба 4 расид. як паҳлӯ ҳам дорад. фишороварии паҳлавони мо хеле хуб ба назар мерасад. рафти талоши паҳлавонон акнун дар ин вақти боқӣ мондан на як тактикаи ғайриоддиро ҳам варзишгари Молдова хост ки хуб истифода кунад, аммо муваффақ нашуд. Константин бисёр моҳирона амал кард дар ин маврид, лекин Муҳаммадшариф омода буд ки кӯшиши Зорея Константинро бенатиҷа хотима диҳад ва дифои беҳтар ҳам кард. талоши варзишгарон идома меёбад. ҳоло 2 дақиқаи дигар вақт доранд. Наҷмиддинов ба ҳамон ҳаракати хеле маъмулии худ чангак мекунад аз дохил. ба ин нуқта ҳам эътибор медиҳад. ҳоло кор дар ин замина ҳам шиддаташ чандон хуб нест. маълум аст ки қувваи ҷисмонии Константин камӣ мекунад барои муқовимати сазовор нишон додан бо Муҳаммадшариф Наҷмиддинов. аз ин лиҳоз ҳар кӯшише ки дорад муваффақ намешавад. ана ин чархише ки давргашта усули сари китфро ҳам истифода кардан. ба ин амал ҳам натиҷаи беҳтар ба даст наовардан паҳлавони мо. бале, лаҳзаҳои ҳаяҷоновар ё фурсатҳои тақдирсози ин даврро якҷоя мебинем. ҳоло вақт ҳаст, 1 дақиқаи дигар. куштингирии инҳо дар фурсати интизориву берун шудану таваққуф кардан зиёдтар буд. ин партов ҳалол баҳо гузорӣ мешавад. Константин акнун беҷоиза ба Молдова меравад. роҳашро Муҳаммадшариф Наҷмиддинов дар даври дуюм баст ва паҳлавони мо ба марҳилаи сеюм рохат мегирад. паҳлавони Қирғизистону Гурҷистон баъди ин давр ба майдон мебараям ва ғолибу ҷуфт дар даври чорякниҳоӣ ба Муҳаммадшариф Наҷмиддинов об мехӯрад. гузориши мо инҷо идома меёбад ва ҳамкорамон Сулеймон Мумтозода тавзеҳотро идома хоҳад дод.